gitu. Mantap tina naon tina asror kafaya insana diterangkeun. Kafaya insana diterangkeun. Bikafi kifayatika ikfini syarra nafsiyal khalqa ajmain. Supaya naon supaya kacegah tina kagorengan makhluk ka urang. Syarra nafsiyal khalqa ajmain wa biha hidayatika ihdini wahdi liyal khalqa ajmain. Supaya jalma-jalma tuduh deui ka urang. Wa biya yumnika yamin liyal khalqa ajmain supaya condong jalmi-jalmi ka urang. Makhluk Allah. Dari condong teh saluk meureun. Wa bi aini inayatika inni wasakhir li ma'unakal khalqa ajmain. Terus kitu ya. Wa bi sodila mau diterangkeun sadayana. Wa bi sodi sulhika aslih ni wa aslih liyal khalqa ajmain. Bihaqi fa'silin saluhiyan aslihuton salihuton itu maukat jenengan para malaikat. Ya toetowala asmaul husna naming sanes bahasa Arab. Sakhir liya jinna wal insa. Ya man yaqulu li syai'in kun fayakun kawin. Mantap disebut hijib takwin. Kafhayain son bisirri la ilaha illallah. Kafhayain son bisirri la ilaha illallah tiluihan eta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lu angsanana kasrat. Kaf ha ya ain sad 20 hiji. Kaf ha ya ain sad 20 hiji kali. Terus Allahumma sok sareng. Allahumma bikafi kifayatika ikfini syarra nafsiyal khalqa ajmain wa bihai hidayatika ihdini wahdi liyal khalqa ajmain wa biyai yumnika yaminni